سەرۆکوەزیرن ئیسرائیل دەبێژێک و ئیسرائیل وێ ڕێگریە لە ئاواکردنا بنگەهێن لەشکریەن ئێرانێ لە سووریە بکێ. بنیامین نتنیاهۆ سەرۆکوەزیرن ئیسرائیلێ ڕاگەهاند و ئەمڕێ نادنە ڕژێمەکە کارژ بۆ ژەنابرنا گەلێ یەهودی دەدێک و چەکێن کیمیاوی بەدەست بخێ. هەروەها نتنیاهۆ گوت و ئیسرائیل ڕێنادێ ئێرانێک و بنگەهێن لەشکری لە سووریە ئاوا بکێ. ژەبەر ئاواکردناوان بنگەهێن لەشکری وێ مەترسیە لەسەر ئیسرائیلێ درست بکێ. ئەف گوتنên Netanyaho piştî wê çandê tên ku hêza esmaniya Îsraîlê berî du rojan çend bingehên leşkerî li derdora Şama paytexta Sûriyê bombebaran kirin. Ji aliyê xwe ve jî rojnameya Mignews belav kir ku sîstema berevanîkirinê ji êrişên ezmaniyê Rûsyê kerî mûşekeke balîstîya Erîhayê ku top avêjin Îsraîlê avêt bin û bingeheke leşkerî ya Îranê li bajarê Kiswa li derdora Şamê kirbûne armanc li ezman biteqîne. Herweha rojnamê daxuya kirin ku ew sîstemê berevanîkirinê Rûsî ku bi navê Banîtsîr S1 tên askirin ji bo parastina hêzên Rûsyeyên ku li Sûriyê şer dikin hetiye damezrandin. Li ser vê çendê artêşa Îsraîlê tedaxuyaniyeke fermî belav nekir. Lê hin kanalên ragihandinê ku nêzîkin ji artêşa pasdarên Îranê belav kirin ku di encama êrişekê de ku ji aliyê Îsraîlê ve hatî encamdan 12 serbazên Îranê li Sûriyê hatine kuştin û navê her 12 kuştiyan jî belav kir.